and the power of dreams. Tonight we are going to honor and the rising star who has proven that every big name in the music industry starts with a bold first step. Ladies and gentlemen, let us have a look on our nominees of the new artist of the year. Hari abantu bavugaga ngo ese ubu ngubu nabaye nomination. Reka turebe uko byari byifashe tubifashishwemo n'abanyamakuru badufashije, twakoze press conference n'abanyamakuru nibo bakoze nomination. Rero ku buhanga bw'ibyuma badufasha tukareba ese muri new artist babashije kujya mu cyiciro cya new artist bimeze bite. Ku buhanga bw'ibyuma baraza kudufasha hanyuma dukomeze award yacu. Music Awards 2024. The nominees are for Best New Artist, QD. Zeo Trap. Ndaryoshe nka movie ya Yanga, abana bankunda nka Samba, ndikugura make nka Fanta kandi ndakarishye ndi nk'akabanga, ndakora kurusha Kanta. Edwin. Barakoze cyane kumwe bw'ibyuma, ngira ngo mwabonye new artist uko byari bimeze. Barakoze cyane, dukomeza gushimira abafatanyabikorwa ba Isango Star, turashimira Decive, turashimira Skomite kinyobwa cyiza cyane, turashimira RBC mu butumwa barimo barahereza urubyiruko ubuzima bwawe, inshingano zawe, irinde sida. Ariko nanone Brian, hari abantu bari kwa muganga nyamara ufite ubuzima bwiza umeze neza, watanga amaraso ukarokora umuntu. Dutanga amaraso tugira ubuntu, right? Yeah. So muri uyu mwanya rero kugira ngo tumenye ninde wabaye umuhanzi ukizamuka w'umwaka, ni munyemere twakire umwe mu bantu bakomeye cyane bafite uruhare runini cyane muri iyo muzika nyarwanda. Amashyi cyane kwakira MC DJ Anita Pendo ugiye kudutangira. Reka muvuge najya gatoya. Numwe mu bagore kazi barwanya ishyaka, yaba mu itangazamakuru, yaba mu DJ, yaba mu bintu byinshi bigiye bitandukanye. Mumfashe Anita Pendo tumuhereza amashyi azamuka kuri stage ahereze New Artist Award. Wow, looks so nice. Anita Pendo rwose. Anita Pendo azamuka. Ijambo rimwe bamubwira. Sinzi ko ijambo rimwe namubwira. Ndamushimiye bimbuye ku mutima. Stage ya mbere nakoze twari Musanze ku gitaramo cya Charlie na Nina. Yamaye umwanya wa mbere wo guperforminga. Nago sinzi niba byibuka, ariko twari kumwe na Alex Muyoboke no dufoto ndacyara dufite ndaza kuduciza kuri screen. God bless you. So mbere na mbere wenda protocol irimo iradufasha hariya badufashe batuzanire igihembo duhembe new artist. Ariko by the way reka tubanze tumubaze akabazo gatoya cyane. Pendo, nk'umuntu wakurikiye umuziki ukabona uburyo utera imbere muri uyu mwaka new generation, ubwo no kuvuga aba artist bashyashya bo bawunyute niki bababwira n'abatari bibashe gutwara award bibakomeze nk'umuntu kabisa twubaha, yaba mu muziki ubizi cyane byinshi bye bitandukanye, entertainment urayizi. Yego urakoze. They are doing fine, barimo barakora neza pe, barimo barakora akazi, they are doing a great job. Ikindi nuko nakunze kuri bo cy'umwihariko they are even game changers, barimo baravumbura ibintu byabo bishya and necereza ko twari tubikeneye muri industry. Ni ukuvuga ngo ni generation zizajya ziza zisimburana, buri generation izana agashakaye. Yeah. Okay. Ngira ngo Kigali Protocol tubashimira cyane Brian. Thank you so much. Namwe muradufasha cyane mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Umukobwa mwiza cyane guturuka muri Kigali Protocol yazamuka, hanyuma Anita Pendo akaba DJ akaba umu MC akadufasha gutanga Best New Artist, umuhanzi wakoze ukizamuka mu buryo bumwe cyangwa ubundi, hanyuma akavuga who is the winner. Kadusabe Alex adufashe kugira ngo atuzane envelope irimo izina ryanditseho, sorry, IMA 2024 Best New Artist, and the award goes to Zeo Trap. Ladies and gentlemen, 2024 Isango Music Awards. New artist goes to Zeo Trap.
sura bariyo Zero Trap yarakoze pe ari umuntu bihakana ntawe. You're the best. What's up, Kigali? Kiri gute? Reka mfate uyu mwanya nshimire abantu mu byiciro batandukanye harimo media yo mu Rwanda. Shout out kuri media yo mu Rwanda. Ntago abaraperi bajya babyiyumvisha ko media bashyigikira, ariko nje nabonye uko ukora ukabigaragaza, hari igihe kigera abantu bakabibona. Ntago bari bwonje maze igihe, ariko igihe nanjye nakoze nkabibona ntago ari igihe naziye. Navuga ko uno mwaka nanjye nabonye ko iyo ukoze abantu bagera igihe bagagacira ibintu ukora kandi bakabyubaha. Ndashimira ubwo media, ngashimira Cave Music. Shout out to Cave Music, mwimera amashyi ningejeje aha kugira mbahe ibintu mubona, mikoro mubona kumujyamo ne movement yose abari Cave Music. Ikindi ndashimira kuba kuri Isango na Music Award, kuba babaye abahamya buko twakoze nka hip hop no mwaka, nkaba mbaye umuhanzi w'umwaka, ibintu bishimishije bya tari. So love ya. Ikindi mwese kugira ngo ducelebrate neza iki gikombe, duhurire mu cyumba cya rap ku itariki 27 kuri Canal Olympic. Congratulations. Congratulations once again to the new artist of the year, Zero Trap. Sabikwiriye. Ayo ntago ari amashyi ya CEO. So congratulations kuri we kabisa, kandi kwashe cyane. Hanyuma dukomeza gushimira abafatanyabikorwa ba Isango Star Brian. Yes, we are with the German International Broadcasting Agency, Deutsche Welle. They have 3 programs that are even being aired on Isango TV. Those are the Afrimax, one of the programs of Deutsche Welle. It's about creativity, designers, diversity, and creative industries. They also have the 77%, which is all about the youth, innovation, development, and promoting African youth. They also have Eco Africa, that is all about ecology, innovation, technology, but in a way of environment. Izo rero ni programs zica kuri Isango TV, ariko binyuze muri partnership cyangwa se mu bufatanyabikorwa hamwe na Deutsche Welle ndetse na Isango TV. Deutsche Welle, we thank you so much. Danke. Yes. Danke ni mu Kidage. Ni mu Kidage. Uzi Kidage se buriya? Ishili bidish. Ariko ni bahede bayiririmbye Urban Boys, right? Yego.